Kubor nakaslem jong unong san Hima. Hakawe ka Jingñiah kala kali menta ka step harngap. Ngut kibriu kila du'no ya laka Jing'im. Hadian pakati ka kali ka bakila syong kala rit benting ko. Ya ujing penya Khlad ne median divider jong ka surok ba National Highway 6. Hajan jong ka Civil Hospital Nongpoh. Kat haduk bakan nakan thi sya shiliang surok bat kala Khongpong. Hapdeng jong ka surok ka bakiu na nongba Guwahati sya shilong. Katkum katolong khobor beli alum na kipor pulit. Laya thu bakati ka Jingñiah ka di ka balaja hakapor kumba shibaji men step jong ka kat saw tarik ubnai jaliu arja arpasaw. Hak baka wei kekali ke badan new registration number ML not san N not iwe hnyau saw kebalanya ada ubah George Kharkongor kedai kebalanya klaim akor bat penstat bha bat ke badang hiar syakanong ba Guwahati na Shillong kibor pulit kile thu bah kedai kekali kebalanya ada ubah George Kharkongor nagashnong nongra East Khasi Hills ladon salai ngut ki wei de ki badan lang ya ki balatip kerteng kum uban rap merbo nagashnong Maulen Ray East Khasi Hills ufrik Kharkongor ubadai nakajuk gashnong bat utei unongnya lembat uliwes Kharkongor nagashnong lapalang East Khasi Hills. Hashwa ka jingwan poi jong kibor pulit laya thu baya laingut na kiti kiba mensaw kenthop ya unongnya lapen kitno da kiriu pat ba kiba sakhi ya kiti Jingñiah sya Nongpoh Civil Hospital nakbenta banyo ya jing sumar kat ba ya uba banrap marbo ubala thiak lengkta ringkat ka jing place nam bat omtip briu shu lapen kit pat da kibor pulit sya Civil Hospital Nongpoh hak bagi doktor ki lapen bena ba uladep Khlad lupa. Syuk-syuk ka kubor na kipulit kaya thu kat kum kakai pot jong ki doktor. Laong bana pedeng kita ki laingut ki ba mensaw uba Louis Kharkongor ubadei uba Shumen saw malumala kat ba uba Frik Kharkongor ubadei uba lajur ke jingmen saw bat kum ta lapen kan riak no sya Civil Hospital Shillong. Kibor pulit ki le thu ru bahadian kum ba kat tu kane por layo jing tepat ba uba Frik Kharkongor ru ula Khlad no ha Civil Hospital Shillong. Nakaliang kibor pulit ki la ra no ya ketika kali ke bangat ketika Jingñiah sya ka thanat Nongpoh nakabentaban pendap ya kajing toket bat kiwe de kijinan kam kat kum kaan.